uraza gukenera ikintu kinini kurusha icyo gipfunsi cyawe wa mwana we. Umusaza yasanze hano tu. Wese urinde kandi genda umusaza uri gukora akazi kashyiramo hano uruntu mu kimashini shyira gutya ashyira muri jumeri muzehe gira gutya ararasa arasha ikintu cy'igiserenge kuri cya gifi kiri hano. Igifi kigira gutya kiratuza. Ni igifi kiri hano. Rebe. Oya. Whoa. Oya. Hey. Wait. My friends are still in there. Inshuti zanjye zirimo hari. How to get them out of there now? Tugomba kubavanamo nona. Your friends are dead. Inshuti zawe ubwo zapfuye musore. Inshuti zawe ubwo zapfuye. Tayari ubwo kabaye. I need to get my friends out of that whale. Je inshuti zanjye ndashaka kuzivana muri kiriya gifu. I'm not leaving until I get some answers. Ntago ndi bugende paka mbonye ibisubizo. Urinde. What's the deal with the whale? Kiriya gifi kiriya kiwera ibite byacyo. How do I get them out? Inshuti zanjye ndazivana muri iriya fi. No answers, here we go. Ushaka ibisubizo wa mwana dore ngibi. Crocus? Iriya fi bayita crocus. Occupation? Akazi nani mini nje banyita crocus akazi nkora. Lighthouse keeper. Je ndinda hano. 71 years old. Mfite imyaka 71. Gemini, type AB. Jewe horoscope yanjye ndi Gemini, amaraso yanjye ni type AB. That deluded whale is trying to break through the red Hanyuma iriya fi iri kugerageza kumena hariya muri red line. line, which is impossible. Kandi ntibishoboka. Act for your crew. Hanyuma ibya equipe yawe cyangwa crew yawe warumbajijeyo. It's useless. Nta kintu bivuze ndamutse nanabigusubije. I already told you. Nubundi narangije kubikubwira. Your crew is dead. Crew yawe byarangiye yapfuye. I know my crew. Equipe yanjye ntayoze. Equipe yanjye ntayoze wamugaye kumbe equipe do. Unda y'igifito. Hey! Nibo baparitse. Unda y'ifi.